As chamanikab Jehovah kochamwa kokeny karon nani eng saisiek ngoli ak eng saisiekab koskolen ngolongwong asikobit akatak eng kainetab Jeiso ole chamgei. Kitinye kaboiboiyet ak kelosu Jehova amu boroindo nekakinyoru siketebi tugul kokeny. Kitinye mwalimuinik chemi kobotechi chema sikobit kong'ololwech ak yekakomwowechgei asikobit kesat atya ketou kanetisienyo nebo rani. Kotomo ketestai ko ane kwa Pastor Aram Ngetich namitei jimboitab North Carolina. Amache akochi boroindo pastayat age asikobit komwoigei aebe kebeberta netai ak kebeberta nebo Jumambili. Karibu Pastor. Akotok kainetab Jeiso akwek tugul, ane ko Pastor Nyalilei, amite Texas ing America. Mi kebeberta nebo Jumatatu neng'olole akobo si aywa muguleldo nelel anan aywa muguleldo nelel. As ajama katakin chamanikab Jehova le chamgei. Kainaik kyuk ko Stephen Aramaru, kimite koboto kekatar Pastor Nyalilei eng kwaeng kasi. Imwae kolen ngoti tinye Jehova tengekwogik. Karibuni ongetestai tugul kondoi Jehova. Chamgei chamanikab Jehova, kitochok eng betutab rani. Kimwoe kongoi amu betusiek chekikosirto akoi ketuiye kibagenge kora. Ko amite eng betut nebo kosomok kasi nelen olosu Jehova netoror netinye rirenet. Ko kongoi. Chamgei chamanikab Jehova. Eng kainaik kekurna Evelyn nebo Arap Tarus. Amite ane kwang'wan kasi nemwoe kolen ameutie konunoikyik tugul kotokotin. Kongoi. Lesson nenyo nebo rani keng'olole kele rireneng'ung ite Kipsengwetisiek. Rireneng'ung akoi Kipsengwetisiek ako kotomo ketestai koongesa kiptayat kamuktaindenyo akibwa kelutab kelyekuk. Sikobit ketebi ng'uny ak kekas tuget nebunu ngosopche sobonwekyok boto meng'atosiekyok tugul yekikas tugeng'ung amu Jeiso ne kotiorinenyo. Amen. Yekitesetai kinetyigei kitabutab Zaburi. Kokoketiense ak tienik chebo tienwogikab kalosunet eng kanetisosiek chekikokinetkei eng wikisiek chekokosirto kong'olole mising nyeindo nebo Jehova, ng'olole mising imanda nebo Jehova. Kouyo komwoe wikit konye kole maang'et atonon. Atkan kora kakimwa kele ngobit ingelelyo lakwet koite nebo let kole kwan anan ko kamet kanyang'et sikoikas maat. Ko koking'olole imanda nebo Jehova yetonon Jehova kwai kirwokenyi. Ngap koimokekse sobonwekyok atkan kora yekikere yoitiet kotesetai. Kot konyitin ile nyeno Jehova nebo imanda. Lakini eng wikini iwe kewekchinigei kenai kele ngetonon ak kele kimoche imanda nebo Jehova. Ngap kolen biik kimoche haki. Kong yekilen kele keyai imanda, kong yekiwech sanit komasin, kong ngot keyai imanda mami chi netononi age tugul eng achek. Ngap ikere imwoe imanda eng biik chun kikwai cheyachen, lakini yekiwech sanit komi akinyole kilel. Mi lakwet nekicham inyalili eng olimbo nasari ak nego yakainerech ipire. Ko ngot kele kakiba keweny anyun tengekwoikab chitugul kotakasile acha choiwakat anyun. Ko keng'olole kele rireneng'ung Jehova. Ng'ololi tienikab tienwogikab kalosunet kokewech sanit mosin konai kole nga Jehova ko Jehova nebo imanda. Ako Jehova kora nebo rirenet, noto amune sikenyoru rirenet amu ibwoti arorutikyik. Kitaune kitabutab Zaburi. Kurget 57 koitetab 9 ak nebo 10. Komwoe yoto kole awekun kongoi kiptayat eng kwenutab biik ak atienun kalosunoik eng kwenutab bororiosiek amu rireneng'ung akoi Kipsengwetisiek akoite imaning'ung barak. Atkan kora ko ngap kotieme Satani kobarwech imanitab Jehova nematinye rirge. Imuchi kookta kemasi ipkele ba iman Jehova akoba iman kirwogutikyik akokol akorwochi akobar biik.
keutye kele ako eng komasi anyun ko Jehova nebo rirenet. Ko ngap ko komasi kola chebo rirenet mamake ki chi mabore akot kalyang. Tala nebo kwangut nemami ki nekeitoi matingile male chemusar. Lakini awai kituye tukuchoto aeng kenai kele Jehova ko Jehova nebo imanda ako Jehova nebo rirenet kokeny. Kounotok kanetisiet nebo wikini koboisie ngalek 4 eng kutitab Ibranik. Noto amache kengalale utok. Ngoliot netai eng rirenet kobunu kutitab Ibranik nekile hesed. Hesed ko ngalale rirenosiekab kamuktoindet chemi muguleldab chi, boto chomnyet netala. Ko noto amune kiatkan kora ko cham korire chi amu chome chi lakwet nebo lakwenyi anan ko lakwetab kesendanyi. Hesad ini komoche konekite kutinyo nekalen kesendanyu kesad. Ko ngingap kolen chito hey iro metwa iro lakwetab kesendanyu. Ko kimite tilyandit netingegei chepto anan ko kwony nekakitun eng koinyi ko katuiyo ak lakwetab chepkamet nerubugei nekiamda tuwai kesenda. Ko mu kikiboisie kesenda nekicham kiulolet nekikikesene lagok, kekesene neo ak nebo aeng ak nebo somok, kekesene tugul. Kioin sine kakoitin nekekesene ngoriet akip keole sikekesen, lakini kiatkinye tai ko kimuita nekiakinam. Ko chito nekwamde tuwai kesenda kekure kesendanyu. Ko kimi kiyoto kotinye Jehova milet eng muguleldanyi nengokase kokaseneigei kou lakwetab kesendanyi. Ko kabun ngoliondo noto kiboisie eng kurgotingisiat eng Saburi 109, Saburi 31, Saburi 32, Saburi 57 yakisomani 59, 94 ak Saburi 143. Koboisie ngoliondo noto. Ngoliot nebo aeng neboisie eng kutitab Ibranik ko Raham. Raham ko nemangune ngoliotab Kiswahili nekele rehema. Rehema eng Arabic anan ko Kiswahili kobunu ngoliot Raham. Ko ngolole noto ngisoman eng kitabutab Saburi 51, amache asoman 51 kongete koitet 1 komwoe kolen rirenage Kiptaiyat kou chomnyeng'ung netala. Tinding pistoenyu eng chongindab rirenosiekuk. Ko ngololin yotok koboisie rirenage Jehova ko koboisie ngoliot Hanan nemesita keker eng tai yo. Tatya ko kosupka kole te chomnyeng'ung netala hasad nakoiker eng tai yo. Ko amache sikeker eng yutok komi tai yun kole akose kimnatosiekab rirenosiekuk chetepche koigeny Raham. Ko kakeker ngalek 2. Raham nitoni ko ngolole kokarir mo, bunu moet nana ruondab mo. Ingosich kwony lakwet kotinye tilyandit ak lakwanata nematingait korire akorire moet nekisiche. Kou noto Jehova akine rire mo kamuktoindet eng bistaosiek chok. Ngoliot age ko nekure Hanan. Hanan ko tolosiet nebo chomnyet neichutwech kotugul. Neuyo len ak kanyoru chamet eng taitab Jehova. Ko ngololi ing yutok ngiker kitabutab Taunet 30:24, Taunet 39:7, kitabutab Ruth ak kitabutab Samuel. Ko ngolole tuto tugul kole akinyor chamet eng taitab Jehova. Kou notok ngalechuto chu kakengalale ko kikinde tugul kirukyi koek kit agenge neboisie kitabutab tienwogikab kalosunet kongalale rirenosiekab Jehova. Ko ngalek 4 chekikituiyo koek agenge sikoborwech ole te kimnotet ak boroiyet ak tebesindo nebo rirenosiechuto bo Jehova. Noto amune eng kitabutab Saburi 103
komwae yoto kole amoche ataune koitetab 8 akoi 103 koite 8 akoi 10. Komwae kole tanyitat Jehova rirenet akobo mieindo masip konerechi akotinye changindab rirenosiek. Makere kong kotugul amakonori neregekchik akoi. Tom koyaiwei kou ya nyoljin tengekwokikchok amaukerwei kou tengekwokikchok ak pistaosiekchok. Kokaboisien ng'alechatak Hanan Haset eng ng'oliondonotok bo rirenet. Ko nitok ko kamwa ale tindoi eng muguleldanyi moet nerirei nekilen karir mo kamuktoindet. Ng'oliot nebo 4 no kiboisie eng rirenosiekab Jehova ko nekile Saliha. Saliha kobunu ng'oliot Sala eng Kipswaili saet. Nikicham komwae biik cho kole asis chepkochor kakisain kebendi ak kerue. Ko sautik chotok nekilen kakisomin tukwech lagok konechiyot nebo taing'ang nebo chi ko kikisoe biik cho kong'utyin asis ko sautik chotok chekikirirchin kamuktoindet kokase. Kou notok ngeng'olole kebeberi bo boisiet nebo tienwogikab kalosunet ko kale inendet o rirenosiekuk kot koit kipsengwetisiek. Kurgetes namoche ketiegei neking'olole eng lesonini komugul ko kitabutab Zaburi 136. Ye abwoti ale nyikeibe kebeberwek chechang chemakong'alale age tugul eng achek kou notok kitabut notok bo Zaburi 136 kong'alale tepyei rirenosiekuk koigeny ak koigeny. Notok kit nemoche keng'alale eng kebeberitak ni bo Jumapili. Ko kale kikiboisie ng'oliondonitok tepche rirenosiekuk koigeny konyil 26 akeketyin kou yemwoe eng kisomanik nyo kolen okochi Jehova kongoi amu mie inendet tepche rirenosiekchik koigeny. Okochi kongoi kamuktoindet nebo cheptalelisiek amu tepche rirenosiekchik koigeny. Okochi kongoi kiptaiyatab kiptainik amu tepche rirenosiekchik koigeny. Kekwerie kunoto akoi 26. Komwoe chun kokuru tiendo koyoni chun. Kokuru chun tiendo koyoni chun. Kunoto akoi kobek. Amune sikeng'alale kuni ko kebor ing yoto kole eng ibinwek chekikosirto kotoku rirenosiekab kamuktoindet ing yaet komugul. Inendet nekitany cheptalelisiek, kitany kipsengwetisiek ak ing'ony akotany yaet komugul ak kit age tugul eng yaetab tiong'ik chebo timin ak ketik chebo timin ak taurkuronik chemite soet ak kit age tugul ko rirenosiekab kamuktoindet. Togu. Nebo aeng kotogu rirenosiekchik eng atindiotab biikchik eng Israel komugul ak banda nekire biikcho kong'ete emotinwekab Sumeria yekingechorugei eng melit eng tulondokab Ararat akoi tun keitu korotwekyok chebo kotab Kalenjin. Ko kinendet nekire bandanyo yekikibwa kemeng'isionu ak kecheng'e Jehova akot yekiakoimen koretwech kot kotun koit logoiwek chemiachen akoborwech tuguk chekikingen chekiakeutie. Tebye rirenosiekchik akoi koigeny. Kou notok ngeketyi kou notok komaiboru kityongon rirenosiekab Jehova yaet, meboru kityongon kenyisiekab atindonikab bandanyo ako iboru kele eng ibinda age tugul kori lelachen rirenosiekchik kou yemwoe ing kitabutab rirekab Jeremia kole lelach rirenosiekchik karonet age tugul. Somen yu yekinetigei lesonini ale yekinetkei rirenosiekab Jehova kingen kele tepche arorutikchik koigeny amu ibwoti inendet arorutienyi. Ngisoman kora kitabutab Taunet 8 ak 9 komwoe kole akibwat Jehova Noa. Tinye Jehova kit neibwoti kayamisutikchik. Kimwa kamuktoindet kora komwochi Noa kole andoi chemng'isiriet nekure Kipsigis kuinombor bolik asikobit abwat arorutiet nekiamwa ale mabore emet beek kokeny. Tinye Jehova rirgei eng inye akot yekaiwe koti olung'on akot yekaiwe koti abusake ko yeirirchi Jehova kobwoti rirenosiekchik koigeny tatyo konyoiwei gaa.
Mangen ale ano ole kimastae kelyek cho. Ako kale Jehova amu inendet ko kamuktoindet netepche rirenosiek kikoikeny. Kokonech notok kiwekchigei Jehova ak ibwat kayamisutik chik. Tebutiet anyun yekiwang'u ko kale ngeker Jesu ak meenyi eng kiburtoiyot. Ine nekinyo koib kebeberta tengekwokikyo sikobit kekonech mieindanyi. Koborundo ano nitok rirenosiekab Jehova chetepche koikeny ak koikeny. Ongibwat katugul meetab Jesu eng kiburtoiyot. Ya kamach konyo setani akong'unyng'uny eng itikuk kolechin kiwe siau maiweksei. Kaiwe biloitu amami rirenosiekab Jehova. Ikase maatab arabelat ak ikas ndilikab arap mbugu amu tuguk chekibet. Ngo kibet ak iombenate imete kotab Jehova. Kong'alalun Jehova kole tepche rirenosiek kikoikeny. Akot ing lagokuk chekikobetyo anan ko manung'otiong'ung nekikoepta kotepche rirenosiekab Jehova koikeny. Ongetestai kesaa ak ichutu ichek ak ireu ichek amu tepche rirenosiekab Jehova koikeny sikobit kotachech akonech kamang'unet akot yeikose komaketinye kamang'uno age tugul. Amache awangchi yutok tos mi chi netinye tebut anan ko netese ng'olyo age tugul. Bas abwati ale atache kanetindet nerubei. Kongoi pastor, kongoi mising amu kaimutwech keker rirenetab Jehova. Kele rirenetab Jehova komakikere mami kiy nekemuchi kekerchi nekikere kele uye u rirenetab Jehova tuguk chekikwaakuni. Eng ng'alaletab tiendo nebo Daudi kekere Jehova kotindoi kimnatet nebo rirgei. Amu kakibe kebeberta nelen rirena kamuktoindet ak yai muguleldonyu koek muguleldo age. Eng tiendo nebo Daudi kong'ololi Daudi ngonom agenge akosome kit nekure nyoetab kat. Nyone nyoetab kat amu lelutiet nekoinai ako ikuye ile kilel. Ing tebutyonotok nekikoimin eng kasarta age tugul amu kilel ko karir Daudi amu mi tuguk aeng'u chekokolel. Kokurumis, kakorum kiboityondenyi askarindenyi neo nekure Uria. Nebo aeng ko kakorum komut kwondonyi koek osotiondenyi. Ing tetutiet nekitet Daudi ko kitet ing cholwokto nebo muguleldo. Ing konom agenge komwoe eng atindiot konyo kiboityot maotyot nekure Nathan. Ko kingonyo Nathan ing kitabutab Samuel 12 amu makimuchi kenyoru boroindo nekimuchi keng'alale. Konyo Nathan komwochi akorutochi laitoriat Daudi akolechi koyai tengekwokik oeng. Tengek netai koaiyai ibetabkei amu koimut Betsheba kwondab kiboityondeng'ung Uria. Nebo aeng ko koitet Uria eng kwenutab askarik akitakte inendet eng tai sikebar akerum inendet kebar eng luget. Ko amu kakome kiboityondoni eng muguleldonyi ko kaib kwondo. Eng tengeki konyo maotyot akolech angwererin ak kiboityotab Jehova. Bitu birutik chebwone kong'emin akobarin. Eng korokenetab Daudi kakoker meet nekakong'u. Koyam kakebar chi ako keserta korotik ko ngibun oranatak kong'u korotik. Korotikab chito kotindoi sipto netwoe muguleldo ak kokonin orokenet.
sikobit icheng ile ano lo amuchini, ano lo awindi. Kakoker Daudi ing yu kole kakoit ingekut nebo sobet, kakouit, kakorik meet. Ko kakorik meet ko kakwai Daudi tengekwogik somok. Eng tenok bala kalasunet 51 korir komwa rirek kale kamuktoindet rirenagei kou chongindab chamyeng'ung netala, istono bistwautikchu kou chongindab rireneng'ung. Iundoyo koistogei tegektonyu tugul, iuno ak itililo eng chalwoktonyu. Eng kebeber ingisomanat akokoito mut ko kangalal Daudi korong netai ko ngalal tengek kito nekure ng'ogi nebo jios, ko Ngeresa kikure iniquity. Ko ng'ogi ko rot nemi korotik nekikinyapan eng kwanisiek kyok, eng agui, eng gogo, nebo ibinda ake netai, nebo oeng, nebo somok. Ko ng'ogito nekiyai sigindet nyo komuchi komong eng ibinda nebo 4 eng lagokab lagokuk. Maai koroyotok ako maai tengekyotok. Notok tengekto komutech akoi Adam kiam logoiyat yekikoesio Jehova kole meam. Kosich werit netai nekure Kain. Tengekto nekiba kwan koshokwam ibinda netai nebo kap Adam, kurum netupcho Abel, akobar inendet. Kokikotestai kenyapan tengekto nemakiyai. Botin kesiche lakwet kemonochi ak tengek kekure ng'ogi nebo jios. Ko ng'ogi ko kiker Daudi kole kamuktoindet Jehova rirenagei, amu chamyeng'ung netala komuchi kotoreto koisto ng'ogi nemite korotikchuk. Ng'ogi ko makini itete, ite kityongon kotkoit akwain kogesu. Kakwai tengekta kopangan Daudi kolechi Nathan, tetutyo nakiteti koya akoborin. Ng'ogi nemite korotik, ng'ogi nebo jios. Korir Daudi ing rirenetab Jehova kole kamuktoindet, ng'ogi nemi korotikchuk, asome nyoetab kat. Nyoetab kat nebo rirenetab Jehova komite Daudi eng kasarta nekakonyigisit kobit imenindo nekakowal atebenyi nebo tilyandinyi ak Jehova. Amu tetutiet ni nekatet asikorindet kebar akoibe inendet kwondonyi koek kosutiondenyi. Eng muguleldonyi eng tetutik kakoimenit muguleldo, kakonyapan oindet akomaluch, komakokere yetunetab Jehova. Ko ngong'ololchin Nathan eng muguleldonyi kolech makomi or age tugul, inyoru melekto, ako melektoab tengek ko meet. Amu tengek kokesu kong'ete tigityot nebo sobet nekochamitindoi nekararan akondain atebet nebo meet nebo sisek nemoitugu betut age. Ko tengekto netai nekaker Daudi eng yu ko kaker ng'ogi, amu ng'ogi ko iwege isub atebetab yoityet nemaitet. Nebo oeng ko kaker Daudi kit nekure tengekto. Tengekto ko amu mait tetutiet nekikatet Jehova, amu ng'atutik chekikinde kamuktoindet. Ng'atutikab Jehova ko 10. Agenge kwenutab ng'atutik komwoe kolen moibkei, nebo 7. Ko ngong'ololi Jehova komwochin Daudi kolechin koibut ng'atutietab Jehova
ne kanyolu yai isom nyoetab kat koker chongindo nebo mieindab Jehova ak rirenetab Jehova kole kamuktoindet Jehova nenyun rirenetab Jehova ngyu ko amu chomyenyin netala tindo chomyetab Jehova nemekesugei eng kebeberta age eng yu kokerei Jehova kobo chomyet kotieni Daudi eng kebeberta age kokerei Jehova kokere tengektonyi akakowekchigei muguleldonyi ko eng kabwatutikchik kotukutindoi mieindo kole oye tindoi mieindo Jehova ako kararan akotala nyoetab kat matikailel akaiker lelutieng'ung akainai ile kialel iman komakoi takak tengektong'ung akoi inyoru birutiet neng'wan eng muguleldo ko ngomwochi Nathan Daudi ng'wonindo nemitei kolecho koime mami or age tugul kworogen kabisa eng orogenet nebo muguleldo nekibutok sobondonyi ak atebenyi akoker kole o Jehova matindoi kimnot age tugul bistoutikchu ko kila atebenyu nebo bistoit ko kila ko ngimi 103 koyotab 10 kotien Daudi eng oret agenge neo akomwa kole Jehova kimnoteng'ung komakiyoni kimnotetab chi miendong'ung ak atebeng'ung Jehova kosirei ak kayaneng'ung komaluchi tengekwogikab chi kingalale tuguk somok 103 koyotab 10 kangalale atebetab Jehova nemekesugei kongalale rirenetab kamuktoindetab Jehova nekole rire Jehova kiptengekinik matinchi kikakolel nebo somok kongalale kayanet nebo Jehova matin kakolel chinyi akong'any kutienyi ameche kerout akenai kele anga ngoit kasarta nekilel tengekto nekilel komatokoite Jehova tengektokik chikiyel imuche kibar chi ku Daudi kiyai ibetab kei ku Daudi iyai tuguk cheyachen eng taitab biik ako kito nematindoi biik nekikoistogei angot kristianet komatindoi biik kito nekure nyoetab kat matinga chito kotekekere tengekto kinye kergei nguno moet yousop moet eng borto komi berutiet ko berutionotok kobwotin biik koroi kinye kikayai eng Daudi komakokere berutiet nebo baret nebo meet ako makokere mustab Uria koker mieindab Jehova ak yetunetab Jehova ingimite tiendo nebo 51 koitetab 6 akoi 19 kosom anyun Daudi kotiagak muguleldonyi amu sinyoru nyoetab kat ko itiagage katiagetab kei ko imwa tengekoto kiyai isome Jehova kimnotenyi imwa tengekto kou yeu komwa Daudi man kole kialel kiabar ak kioib ibetab kei ak kiamut kwondo ingen ile kimang keswek chekiyakitu amu lakwet nekikisich kora kisich Betsheba komele lakwet nekisop kikibar kime mite tuguk chebwonei eng tengekwogik chekakwa chito eng let matingayai kusubit akoborin ko amu subin akoborin koman kakenyoun kat akanyoru katiaknatet lakini eng muguleldong'ung eng let koaakse tuguk chechang eng muguleldong'ung Daudi eng rirenetab Jehova kokasam kole Jehova iuno istoiwo rirena toreto istoiwo eng oret age tugul imieindong'ung neistoi tuguk tugul ko kiil muguleldonyi iletab muguleldo ko kiile Jehova akoni ngorosiot iyat muguleldonyi sikobit tatachin ingimi 16 ak 17 eng 51 kokale Daudi iuno eng isop ak ikono aker tokeng'ung kokeny chomwo awekyingei kowek Jehova Daudi ak ingakowek inendet korire kokakoil muguleldonyi tiarirken netindoi Jehova koba achek chatengekwogik chekikayai ingen inyegei
tengekto nekiyai. Ingen ngwonindo nemitei, ingen birutik chekikobityin, imuchi kokobityi koing'ung, kikobityi lagokuk, osotiondeng'ung anan ko manong'otiondeng'ung. Amu tengekto nekikeuny, amu mi tengekwok chikeunye, makisome nyoetab kat. Akosubech en betut. Akoite betut agenge korongchingei koroatok, kekwong kele ne nekiyaak. Amu ikere kito werit nekisichin Betsheba, ko king'wanit akebar inendet. Ko keker kele rirenetab Jehova koba iman imuchi kotiachech. Akora komitei ng'wonindo nekenyoru amu tengekto nekikiyai kingen. Kotab komi kiy neyoe, ingen ile oye manae chi, lakini kowekchinigei tuguchotok akosubin. Kong'alalwech nguno Daudi ing oret agenge kole Jehova itiach muguleldonyu, nyoiwo kat, ng'alalwo, rirena, nyoiwo kat. Ingen mami kiy nekim kosir nyoetab kat. Angot kakelel kotab kosirgei biik akole chito age mokotin kabisa. Mokotin koistogei chito kaniset akwo kaniset amu kisirgei ak kanum. Akwo kaniset kora komutai ngotuiyo eng yun kokeroti. Kitindoi nyigisindo nebo nyoetab kat. Makitindoi katerteret amu eng oret age tugul ko kikeib matin kikwoiwech ak kikosom nyoetab kat kokutuny. Mami kiy neooksei ipkoek chichoto kole oye asomchini kole ngobar karit anan kome simutai kekuro kelechon kinyotu. Kokasome Jehova kotiaga mugulelwekyok ak koorogenso mugulelwekyok ak kesom nyoetab kat nebo iman. Singakesom nyoetab kat Jehova ketiagage. Mi kiy nekekure kabwatutik. Kabwatutik ko kasarta age tugul komuchi konyalilech. Amu kabwatutik nyokobwatwech kole ingen ile kiyai ni, kingen ile kiyai ni, kobwatun kila nemaitindoi katiaknatet. Ingilen iker chichotok iimegei kabisa. Ngotoretech Jehova ako ng'alalwech ku Daudi eng tuguchotok chekiyai Daudi kokergei ak tengekwok chekiyoe akichek eng rani. Ngokonech Jehova katiaknatet ak nyoetab kat sikobit ketiagage ing nyigisindo nekilooti ak tengekwokik chekilooti ak kikenyoiwech kat eng kimurtoiyotab Jeiso ak meetab Jeiso. Kot komi chi nemuche kotetes ko katuche yotok. Ngomami atoe chito nerubei. Bas, amache boroine chamanekab Jehova kongoi amu kanetisiet nekakenyoru kiboitinikab Jehova eng oret neinegei. Nekit ko ng'oliot agenge nekeng'ololi rani nekose machang ng'alek ketese biik ko amu ng'oliot agenge nekeng'ololi ng'oliotab keker Jehova ak rirenosiekchik chemoikesugei ak chomyenyi. Eng betutab rani ko ng'ololi kole ngot itinye Jehova tengekwokik, kaek tebutiet. Ngot itinye Jehova tengekwokik eng kitabutab tienwogikab Kalasunet 130 koitini ko 3. Komwoe kole ngot itinye Jehova tengekwokik ko ng'o neimuchi kotonon Kiptaiyat. Kang'alalwech pasta Ng'etich kotou eng tai akobo ng'oliotab tengekto cholwokik chekikeyai. Amwoe akot akobo ng'oliotab imuch iker chito age kouyo tengekyot kosire. Lakini ng'et kiwech ak kelechin keteben akinye kele angartet nekikemas atkinye ang teta nekibire ang lakwet nekikenyalil atkinye ko kabwatutik bile anga kiptengekinik mang tugul ang kikeyai kit age tugul tuguk cheterchin kiptengekinik koteb sirutik kole ndeiti Jehova tengekwokik katebe Jehova kole ndeitinye Jehova tengekwokik ko ng'o neimuchi kotonon eng taing'ung. Notok ko koitet 3 eng kitabutab tienwogikab Kalasunet. Koitet 8 komwoe kole ak ityochi inendet Israel eng tengekwokik tugul. Jehova ini
kole imuche kotiach biik eng tengekwoki kwekekas eng kanetishet nekakonete kiboitinik cho aeng. Kimeche kiro Jehova eng ortinwek aeng eng betutab rani eng lesson ini. Kimeche kiro Jehova kiking'ololi akobo imanda, ko kameche inai ile ngeng'olole akobo imanda keng'olole akobo kirwoket. Ole king'olole imanda ko lasima keng'alale kirwoket amu lasima kirwoch eng imanit. Ak ole king'olole rirgei ng'ole kebeberta nebo aeng nekikere nebo Jehova. Ole king'olole rirgei keng'olole mieindo. Kimeche keker eng imanda eng imasta nebo imanda ak kirwoket, yeityo keker eng imasta nebo rirgei ak mieindo nebo Jehova eng sorunetab chito. Kale lesson ing kale nyikisen tengekwokikab biik mising. Kot ko kityemei kobesho biik ak Jehova. Ngiro eng kitabutab Isaiah 59 kaiteni 2. Komwoe ng'alyo kitabutab Isaiah 59 kaiteni 2 kale ako kikobeshen ak tengekwokikwok kamuktoindeng'wong ak kikouny tengekwokikwok togenyi kotko makochome kokas. Kikobeshe tengekwokik achek ak Jehova. Biik chekimatikenyalu eng taitab Jehova amu tengekto. Ole kingobit tengekto eng kapkungutab Eden, kobit beshet eng chito ak Jehova, makotepche Jehova ak chito kong'alaldos kou kimni king'alaldos eng betut nikibo tai. Komwa kole konyikisit anyun tengekto kobeshin tilyandinyo ak Jehova. Ngiro eng wakati nebo Jeiso, kokesoman eng kitabutab Matayo 26 kaitine 38. Ikere Jeiso komite Getsemane. Ko kale kingomi yutondok kale komwochi ichek chotok kala malyenyi. Komwochi ichek anyun kolenji arogeni sobondanyu akoi meet. Otebe yu ak oripse koboto. Kalya asikworogen sobondab Jeiso. Nekichorgei eng Kipsengwet konyo akoba achek. Akonyo koenyikan akobarta telulatoshek chemae kesugei chebo Jehova. Kowendot eng imanda amae tengek. Ak eng yu komwoe akobo arogenet nemi muguleldonyi nekale arogeni sobondanyu akoi meet. Arogenet nekitindoi Jeiso ko nyikisindo kingoro lete nyikisindo nebo tengekto nebo chito. Kingoro kito nekakerotyi katit koita nemeche kewirchi riret kwo ainet riret asikobit kokes mehet nekata chito. Koker konyikis kot mising amu tengekto noto kakirotyi katit nyi asikobit kola. Komwa eng koita 39 kale ako kiwo tai kitikin akobutyi ng'ony. Mawa ng'ony kokutuny, makole kokutuny, kiwo kobutyi. Yani nekebor kabisa ko makukero kere ngole ngoro tai kole ngoro let kole mami namna nyikisinit tugul ni ko lasima kola ako nyikis eng kabwatutik chik. Kale kobutyi ng'ony ak kosa kole baba ngomukaksei koistoenege kikombanit. Ngomukaksei koistoenege. Ngipkomwoe Jeiso kolen ngomukaksei koistoenege. Wakoro ole te nyikisindo ak ng'wonindo nekimakat kobun akobo tengekto. Kole ngomukaksei koistoenege. Yeityo komwa kole ako makou yo amache ane ako kou ye imache. Kebor ole kite nyikisindo nebo tengekto eng nautikab Jeiso. Kot konyor inendet arogenet neo eng let ko kimuch koterter meet eng nyiganatenyi ak kimnatenyi. Kemwoe jas kelechechi Jeiso korwochi eng imanda ako Jeiso konyitat rirgei. Ngano kikere nyikisindo neo nebo tengekwokik. Kenyoru kora sarunet eng Jehova. Ako mait yotok kemeche kiro inendet ko kirwogindet nebo imanda. Asikobit kobunji imanit kirwoginyi ko lasima
korwokyi chi age tugul kou boisionikchik. Nga ng'ololi kelen eng yu ngot itinye Jehova tengekwogik ko ng'o netononi? Ko kakimeche kemwa kora kele mamitei akot tengekta akot agenge nemakisirei eng bukuishek neyoe. Masikitikin ibwat ile une kachilili tengekto amu meiti Jehova. Kisire tengek age tugul nekayai chi history nebo tindiong'ung kesirchin kitabushek ak kesirchin kitabushek amachilili chi age tugul nesobei anan ko nekikoru. Iro kitabutab Daniel 7 koitini 10. Kekere Jehova sikoek Jehova nebo imanda ko lazima kosir tuguk tugul chekayai chito kimugulmet. Kole akitonondos eng kaitet 10 koit 10 eng Daniel. Akitonondos eng tainyi 10,000 konyil 10,000. Kikichop kirwoket ak kikeng'any bukuishek. Kingechop kirwoket ak keng'any bukuishek chebo biik chekitonondos. Chutok ko biik chekisoptos. Chekale kitonondos eng tainyi 10,000 konyil 10,000. Kale akechop kirwoket ak keyat bukuishek. Bukuishek chekikeyat kobo bukuit nikiamdoi logoiwek chemechen. Ma bukuit ni okere no. Kaldia mata bukuit ni tabarwoke. Ma bukuit ne nekiking'any. Kiking'any bukuit netindoi atindiot nebo chi age tugul kou boisionikuk chekeyai. Eng notok ko nganaklen meiti Jehova. Ngot koit Jehova kotos tononi ng'o? Ko kameche kemwa rani kele sire Jehova atindiot age tugul. Sire Jehova kit age tugul neyoe nemie anan ko neya kosirchin bukuishek. Ak yeit kasarta kale keng'onye bukuishek ak kelia ak kechop kirwoket ak kirwokyi chi age tugul kou boisionikchik. Angichek kikobek ikiokoshe koruyo. Ngap kole chi age uyo kaikai shandanyone sharui tamanab tun achilil kirwokoni. Kemwa eng ng'ang'utiet. Kitabutab ng'ang'utiet 20 koitini 12. Komwa kole kiaker chekikobek matokochililso chekikobek akichek. Komi touto kora. Kala kiaker chekikobek chemengechen ak cheechen kotonondos eng taitab ng'echeretab laitornatet ak kikiyat bukuishek ak kikiyat bukuit age notok ko bukuitab sobondo. Ak kikirwokyi chekikobek kekasa machesoptos chutara. Kikirwokyi chekikobek eng tuguk chekikakisirchi bukuishek chotok kou boisionikwak. Tuguk chekikakisirchi bukuishek chotok kou boisionikwak. Eng yutok koborwech kole machilili akot kit agenge. Ngisobei anan ko kashibindo iru ko eng betut nebo kirwoket ko lazima kobun kit age tugul taitab kirwoket. Ngekiyai nemie anan ko kiyai neya kobune taitab kirwoket ng'oliot age tugul eng kuretab asista. Eng notok ko matketebi eng serwenatet kele tun meiti Jehova bistoi. Ongetebi eng bililindo. Kingen kele maketab Jehova ko ne? Ongetebi eng kakiletab kei. Ongetebi eng muitaet. Ongetebi eng sautik. Amu ite betut nekindoi kit age tugul neung'at ak neng'ang'at kindoi taitab kirwoketab Jehova. Ngisobei anan ko kimei kot eng tugul ko tun betunoto kaketononse kebe taitab kirwoket asikobit kirwokwech kosubkei ak atindionyo nekikisir kemitei kureretab asista. Ng'oliot neo eng yu ko ngano kisirei tengekwogikchok kesirchin bukuitab bukuishek asikobit koit betut nekirwokyin. Kokamwa bukuit kitabutab Ibranik ata 8 anan 12 anan kale makomi kirwoket eng ichek chemi eng Kristo Jesu. Kameche inyoru not mi Ibranik ata akwek chi netindoi. Kale makomite kirwoket eng ichek chemitei eng Kristo. Eng notok ko ng'alale kelen keng'any keyat bukuishek ak kechop kirwoket ak keyat bukuishek ak kirwokyi chi age tugul kou boisionikchik ko eng inendet nemi eng Jesu Kristo ko nito ng'alali kolen makomi kirwoket eng inendet. Amune? Amu tononi Jesu kwa niaba nenyinet eng taitab kirwoket. Makirwokyin amu kikoterter eng korotikab Jesu. Kirwokenyi ko kisirto kityo kelen bas. Chichi ko kikiun eng korotikab Jesu amu kiyan kowendot ortinwekab imanda, kisub ortinwekab Jesu, kirib kayanenyi
kakilokyi kutwet nebo sobondo eng yu chamanikab Jehova ko kale sirindoni koker komwawech netai akobo beshet nekikobeshit eng kirwokikab Jehova. Nebo oeng kowekwech as kiro Jehova konyitat imanda kosire kit age tugul nebo tengekwokikyok. Ak nebo somok koborwech kole nga Jehova kosire tengekwokik ak ketebeshekyok tugul chemiachenek cheu ne eng bukuishek ko Jehova kora netindoi kimnotet nebo koisto bistoet nebo kotindeny tengekwokikyok, tindoi kimnotet nebo koisto yekalya. Ameche kiro kitabutab tienwokikab Kalasunet konom agenge kaiteni kwa agenge une kakosomani Pastor Nyalilei. Kaiteni kwa agenge kole rinenegei kiptaiyandet kou chomyeng'ung netala. Tindeny bistoenyu eng chongindab rirenoshekuk. Kakeker Jehova komeche koyai imanda. Eng notok kosire tengek anan etindeng'ung tugul eng kitabut mami neunye kolen ngeunye anan nginde uyan mang'ete sorry. Malen ngeuny siwo mairo chi. Indoi tait kit age tugul nekeyai. Nebo oeng kiro as Jehova kotindoi rirgei. Ole nyondoi rirgei nebo Jehova kotintinyi bistoet. Istoi bistoet tugul kot kemwa kele makoitu bistoeng'ung eng or neine kenyorchine kitabuni. Kakerirenagei kamuktaindet kou chomyeng'ung netala. Tindeny bistoenyu ak chongindab rirenoshekuk. Eng chongindab rirenoshekuk kale iundoeno tengektanyu ak itirilo eng ng'ogistanyu. Kaite somok amwong'onye bistautikchuk ak mitainyu ng'ogistanyu kotugul. Kiayaun tengekto inyendet inyegei ak kiayai neya eng taing'ung. Chichi kosiku mebwat ile kiistoi tengektong'ung anan makiiti bistoeng'ung ngot ko mesiku kiiti. Lakini yeinyo ak isiku eng imanit ak irikyi Jehova kokase samutikab muguleldang'ung akonyoun kat tengekwokikuk amu kesa ak keng'any tengekwokikuk eng imanit akesa Jehova eng imanit konyoun kat. Mi chito sinyen nesoe kityongon amu lazima kesa. Kikoek kityo kele pitet kesa. Lakini masaet nemang'une orit neitambwani chito kei konob tengekyot. Lakini yeibutyi taitab Jehova ilen ak tengekyot eng iman ko yutok ole tau kokikeni rirenetab Jehova eng inyendet koborun practically kole yookse eng inyendet amu sikuneng'ung nekesiku eng imanit korireni Jehova akoisto tengektong'ung amakobwoti kokeny kuye kamwoe Pastor Nyalilei. Kaite taman yaiwo muguleldo netilil kamuktaindet ak yai tamirmiryenyu kolelit ak irwokyi eng orit. Itambwani chichi kole ngano kikiptengekinik akonyitat tengekwokik ak kesire kitabushek ko Jehova kora neimuchi koisto akotindeny bistoenyo eng rirenoshek chemakikesugei. Eng notok kito nekimakenech kemakenech keeku biik chekikenyishei. Ngiro eng kitabutab komong'u 32 kaiteni 32 kekere Musa ko kingolen lagokab Israel kolos kanamwet ko kiwo taitab Jehova akosa akolenji Jehova ameche asoman yotok. Kale ako nguno ngicham inyochi kat tengektanywa ako ngomau notok asomin ale iisto eng bukuing'ung nekikisir. Kaleji Musa Jehova kakole lagokab Israel kakolos moita kakolos kanamwet ngot komweksei inyochi kat tengekwokikwak ako ngomau notok koyai istane ngot kamenyochini kat ngot kaiwendi ikesu tugul. Kolenji Jehova Musa
with time imut lagab Israel emet ne kiangatin ole en di asogobit emet ab Kanan emet ma jego agumi lakini ayo kini je ayo kini manda lago je Israel imanit nige Jehova waga tukul magasit ko gigiges waga tukul negi ki wekige ko mutende ko tono ne manda ko gado notok negi testai ang Musa ko ba banda nebo emet negi garo ti Jehova enguta ko bar we Jehova ko bo ji Jehova na manda ne ma yegi na master lakini engre no sheki kurire garabi ago ndojene ago emet nebo Kanan nebo Kipsengwet ngibendi kaga ni shit nang maganeje ko engata bota saburi bola nga Kipsengwet ni ko mu kolle aga ni Jehova aga ni igni shi sabanda nyo amang ngalion den ni ki maganej ke gubi ke ga ni shi kalle kaga ni shit ne yanat ne gi gene gtayat kuma babuch kangala le ngaliata kaga ni shit ne yanat yigi ga ni shi engmanda yigi ga ni shi engdelenda yigi ga ni shi eng sautik kalle kuma be di boch kaga ni shono to amu ye batege maut ne me ne ge mitungu no kalle go nyone gon ne basarunet ne bunu Jehova ki ga ni sarunet ne ngana gu ne mone agu nuek cheje ko kalle mitei sarunet egonet ne bolet ne gegere tayat ko nyone ak ko ag bukta tinga ko kyok tole amma to go yit Jehova amure na shekki agamu kigibe jenende en sugunet chine tesay anangone tebe amaru gamme jata sin yete kurgen le ma o mite girwaget kumit romanik sisit ko ta genge very good romanik sit ko ta genge ko mo ole ma o mite girwaget ngejek chemi Kristo Jesu ne moing ne gamme jata skora go in kabaishe Bible bo Kalenjin tuku going kalle ibukta Jehova kongole ko bukta ko ya burbur bo baishe ge burbur age bukta kongo baishe tu gujata ko mo ayolen Jehova ibukta ko baishe ge geresa ngalion glen plot iste kapsa ing tabushek chigixer age istan gabotu ti kabijeget chigiboti so ngoto sa tagap kirwok ne girwokin bigap Jehova age nyojen kat kotege kwak to jige gisir jige giyai age ingen gele giyai akosrat kapsa ing tabuse chage mwa amun gap girwok alet kigib kitabushek agitebi elibushek taman konyil elibushek taman konyil elibushek taman ak pokolushek kale gigisat gigichop kap kirwok kotelel kirwokindet ne Jesu agina ile nga kirwokindet ne Jesu kosarunindet nyo negimen gemurtoyo konendet ko netungo iku church iku kirwokindet ngap kirwok ma iku kirwokindet Jehova kirwokindet ko Jesu negisorwech kwamu kigiyan inendet komwagetindoi kirwoket ingirwokindet nyo negigiyan so ngotelele kap kirwokindet ko nginyo kap kirwok ikur kainengung kotelele kirwokindet akole angen nanu amu kale kya ting onge raba na kijam getindoi ing sukul ing biik chekiboishe ko itingtinyi kotuit imutchi itingtinyi kapsa itingtinyi igere kole ngumoistogei icheng raba anyun ne kararan kobuch raba noto kapsa ngiger kokergei ak kitabushek akotoige lainda na kikiser ing kitabushek kokamwoiwech Jehova kole tingtinyi ako burbur kapsa burbur ing kitabushek ing Kipsengwet ako burbur ing kabwatutikchok angot komi chi ne kialelji anan ko kikilelwo ko ngaker mabwoti ale kialel kikoistogei kikeburbur ak kiketinyti kongoi meseng mchungaji tos to ndaji ngali age ataje mwalimu nerebe Kongoi mwalimu enik, kongoi Aramaro
kanetisiet nekaikonech ne agere ale kitesetai eng yoto. Kakekas kele kisire kitabusiek. Kangimwoe ko igere ile akot eng benki nginemu rabisiek kosire benki kosire ako ngindoi kosire ko nguno ngot ko kakisire tuguk chekikiyai kangimwa ile ngebendi kapkirwok kekere biik chewoiwech cheyachen lakini takile ngiro kochang chechoket akot akichek. Ko nguno ngot ko kakoit betut nebo let nekakibe kapkirwok ko kekere kele kakinyo Jeiso amu kakomwa iker Jeiso nekinyo akoburbur amu ndakikere imi red yani birir lelen benki yoche yani itinye namin cholwokto lakini kakiburbur kotililit kotok lainwek chemite yoto. Ko nee ne tos kitinye eng yoto ndakimwaun kokewe kounoto kekebitonon eng taitab kapkirwok. Lene muguleldang'ung koketonon eng yoto. Abwoti ale long'u muguleldang'ung kobolbol beekab kong nekoi ngele teketebenen ng'oliot komakomong'u eng kutit. Amu korok netai kenget ile tinye makosa, tinyin mamite kiberbergei, tinyin. Ko kebendi kosomok kasi kokale kilosu Jehova netoror netinye rirenet. Kesomoni kitabutab tienwogikab kalosunet. Akabwoti ale konech kilosu Jehova. Amune kakekas amune siketinye kilosu Jehova amu tinye rirenet. Rirenet noto nekanye keburbur. Raban nekalechin ako raban mara raban netom akot kekere nekibuke korotikab Jeiso. Nekonin kiburbur kotko matok kale kotko makibwoti. Kakekas kele mite moet kotoku moet lakini ni komaibwoti chi kotko mamite ibwati ile kimite bon. Ko kikeisto ameche keker kitabutab kalosunet nebo 113 kikere 113 100 siyat 123 sikeker eng yu kebeberwek oeng chetinye Jehova kele une. Asomani kolen olosu Jehova, olosu okwek cheoboisiechini Jehova, olosu kainetab Jehova. Iberurot kainetab Jehova koboch nguno akoi koigeny, koboch kochor asis akoi kororokto. Nyolu kilos kainetab Jehova. Toror Jehova eng bororiosiek tugul ako toror etunatenyi kosir kipsengwetisiek. Ng'o nekergei ak Jehova kamuktaindenyo? Ne netebe kamuktaindet netebe ole toror? Ne neiminginigei ine neiminigei sikoker chemi kipsengwet ak chemi ng'ony. Ing'eti kibananiat. Abwoti ale eng achek chechang kingen ng'oliondonoto iegu kibananiat. Mi ng'o nenyone nyokong'et koi kibananiat inyoliloti lakini kero Jehova kale ing'eti kibananiat komang'une temburiek. Abwoti ale kiro lagok chebunoti temburiek ngap kokakong'wanit rubet koram ng'ung'unyek akonde kutit. Ngotko mara kokut moiyetyi kenyisiek choto lakini kokiro igere Jehova neing'eti chemi temburiek ak kanabune kapng'atat chematinye kiy. Kanabune chemi kapng'atat chematinye kiy. Sikokochi kotebi ak baunik akot baunikab biikchik. Ikochin nesonet korib kot akoek kamet nebaibai nebo lagok kolosu Jehova. Igere eng yu ile Jehova kotinye rirenet, netinye rirenet nebo chemengechen tinye torornatet Jehova eng kipsengwet nekikere kele ngotoror mising
itchin ngo, lakini kale Jehova neimuchi konyo ng'ony, konyo koit akoi yeimite. Ikerchigei ole imite, ngap iker ile ng'o netoreto, toretin Jehova. Kaiker ile ilosu Jehova, akot ngimi kapng'atat anan imite ng'atatekuk cheterchin. Kimi chitugul oret neter eng betusiek age tugul. Lakini imong'u Jehova akitoror amu kaakase Jehova, mami nekelen makere kondanyi, amaite eunyi, amaite mami kiy. Kakeker kele kiy age tugul nekikisir, nekikiyai, chi age tugul kotokomwa eng wikit konye pasta Nyalile kole kiowe aker mbarenik cheechen chemite biik chekikoruiyo. Ibwat ile ngot kongen Jehova chotok tugul, akongen age tugul nekisiche kole akot yetomo kemimi kongen. Kotya boiboiyet neketindoi eng Jehova. Kale eng 123 eng notok tienwokikab kalasunet kole anyalin inye netebe kipsengwetisiek okero kou yekere otwogik eutab kiptayandeng'wa, kou yekere chepto eutab chepyoset nebou inendet, kou notok kere konyekchok Jehova kipkamuktaindenyo akoi korirenech. Rirenech Jehova, rirenech amu kikonyech sasisiet mising, kikonyi sobonwekchok mising chutisiet chutisietab icheket che imunyi ak eng sasisietab menoti. Iker Jehova ile katinye rirenet akotindoi mieindo. Ko ngot komi ng'o netos inyoru rirenet mising kosir Jehova. Mitei biik 10 chekale kiwendi Jehova konyor biik chekitindoi mogondosaik 10. Abwati ale kinyorchini kitabutab Luka 17 koitet 16 yo kole ak imuchi taune 11 sinyoru atindotab bichoto. Ko kibwa ako kiker kokur Jeiso kolech rirenech Jeiso. Ako kilechi Jeiso oba akiboborchigei biik. Kilechi Jeiso kiptayanya rirenech ngawo 14 ako kingoker ichek kolenji oba oborchigei tisik. Kingap kakoba kotililitu, kinyor bichu kayanet, kiyan amu keyan kakilechi oba kityo. Iwendi kap daktari akolechin wi kasi bisop, mabwoti ale iyoe kounoto, lakini kiyan Jeiso ng'olyo nekakomwa. Akingoker age eng ichek kole kakosop, kowek kolosunonu Jehova eng ne? Eng kutit neo, melen kiung'onu nelen nganyanyone pamwochi alechi. Akibutchi kelyekchi kokochi kongoi ak ki samarindet chichoto. Konyokobutchi Jeiso ka biik 10 akowek akinyokomwochi Jeiso kolechi kongoi, kilosu Jehova amu rirenetab Jehova nekirirenech ko kingibitusi kimeketinye kamuget age tugul kobate kole tengekto ko meet kebeku kityo. Ko kirech kole kotko kiyan konyo Jeiso akoi nyikwo kimurtoiyot, kiwendot ak achek kolach atebenyo mait tengek. Kotko tumdagei korotik cho kakekas kele ngokakibar chi akekas kole kong'uto korotik, ko kinyokotumda korotik chekimokoyamtaat kotumda. Akobo ne? Rirenetab Jehova asikobit kenyoru kamuget. Kenyoru kamuget noto ne ngo karon king'ete komakat ilosu Jehova. Ngomi cheuen eune, kakekas kele akot ndemi kapng'atat cheune,
komatemene eutab Jehova koityin ole miten. Itorori Jehova amu kikere kimurtoiyot ne notok kimurtoiyot ne kikonech kenyoru kituyegei ak Jehova nemite eng tinye torornatenyi eng Kipsengwet ne notok konech kemwochi Jehova anan keityi Jehova kikakeibeshe kabisa nebo meet kebetye gau. Ko ikere eng yoto imeche isisoman kitabutab Filipik 2 koitet 6 agoi 8 siker kamuganito kikokonech akenyoru keityi torornatetab Jehova anan ko rirenetab Jehova koityech eng Jesu Kristo. Ko eng sait age tugul ko ketoben kimurtoiyonde noto. Ametochi yotok ale tos ikere ne eng kimurtoiyot ne tos inyoru kayanet anan ilosu Jehova eng betut ne akot yeikere kouen anan kolion. Mitei tiemutik lakini ilosu Jehova ak ikere eng Jeiso eng kimurtoiyot ne kinyokwo amu kimatamuchi. Ko kongoi atoche mwalimuinik koteshi anan atach mwalimu nerube. Kongoi Lilian. Kongoi mising. Kibendi kitugoti lesson ako kitesetai mi kwang'wan kasi nemwoe kolen ameutie konunoikyik tugul. Kongoi eng mwalimuinik chekatai amu setan the pace ako nguno ketoroti amwae nito bo kwang'wan kasi a conclusion anan summary nebo tugul chekakinetkei eng betutab rani. Eng tienwogikab kalasunoik 103 komwoe akobo konunoik tugul. Notok amwa barabuni kole ameutie konunoikyik tugul. So angesoman eng kitabutab Kalewonoik 103 komwoe akobo kongoi akobo mieindab Kamuktaindet. Ko ngesoman eng yoto asomani kitikin mi kurgotik alake chemagoi asoman ko ngitinye lesson kosisomanchigei. Asomani tienwogikab kalasunoik 103 koitet 1 agoi 4 yo kole. Kale ilosu Kamuktaindet netoror sobondanyu ak ingolos kainenyi netilil tugul chemi oritinyu. Ilosu Kamuktaindet netoror sobondanyu ameutie konunoikyik tugul. Inendet nenyoun kat tingikwogikuk tugul akosopin eng mianwek tugul. Inendet neityochi sobondang'ung eng yemi ng'emisiet akologun kutwetab chomyet netala ak rirenosiek. Mwae kurgotichu akobo konunoik chemagat kemwaite kongoi. Kamwa Daudi kole ilosu Jehova sobondanyu. Kilosundoi ano Jehova? Kilosundoi ano Kamuktaindenyo? Kilosu inendet keng'et karon. Kingen achek kele yakeng'et karon ikere ile kakang'et ilosu iwekchini Jehova kongoi kokaitoror kainenyi ile Jehova itoror amu kim inendet. Kangirus inyen keru amengen ile ing'ete mutai. Keru kityo inuch mengen akot ndakitebenin kelechin koinuchi saa ngapi. Kotos imwa ile koinuchi saa ngapi? Mengen. Kobo kwang'ut noto amu mengen akot keme in the real sense ko keme karon kaing'et. Ilosu magat kilosu Jehova amu kakeker betut age mi alake cheruitos akoruiyo nekoi mang'etos. Kale kilosu Jehova koketienchi kalasunoik. Keker man boisionik chemiachen. Kilosu sinyen ilosu chito anan imwa chito komelen kele kilosu kityo buch. Mi boisionik cheketambuani cheimwoe ile ni ak ni ak ni. Ko kalosun amu ni ak ni. Ko chebo Jehova ingen tuguk tugul chekakwaun Jehova. Ketienchi tiendo kilosu eng mwaitaet nekimwoe eng boisionik ak keyochi boisionik chemiachen. Ngami tienwogik chebo chomyet cheimuchi imwochi Jehova ile achomin.
tiendo nelen I love you Lord. Komwae kolen achamin Jehova amu boisionik chekiyaiwa kong'ete kingesicho agoi nguno ami yu. Achamin inye Jehova amu boisionik chekiyai tiendo kunoto akomwae ak tuguk tugul kolisteni tuguk tugul chekikwachi tienindonoto. Ko ne tiendo neitinye nerure inye yakeng'et karon ileni Jehova alosun. Kale do not forget the benefits. Benefit ko kelchin, tuguk cheitinye, tuguk chekakeyaun. Maya ketienchi kemwachi chito ilechi achamin. Ko yaimwachini Jehova komau yaimwachini chito. Makat keiku cheibwoti tuguk chekikeyaiwech chekikwaiwech Jehova. Ibwat kaberuroik chekikonin Jehova. Chametabgei neitinye kanging'et karon. Mi boisionik chemeche iyai. Mi bortang'ung komie. Mara koimyoni, mara koamin metit ko ngirue, kaing'et kokoisop. Anan koitinye miondo nekoi kikemwaun daktari kole mesobe ako kikonyain daktari bisop. Anan ko tugun chechang, tuguk kewelutik chebwonchinin lakini ko kikowalun Jehova. Sobet nekararan, koristo neichuti, itinye kot neirotchini kemboi, itinye keswet notok kisich ne alak komatinye. Cho tugul ko cheyome itoror Jehova. Itinye family, itinye lagok. Imuch iman ko maiberurin Jehova isich lakwet anan ko nini. Lakini kikokonin Jehova chametabgei. Kikokonin Jehova tilyanutik cheimuchi iro ak iboibochi. Imuch maiberurin Jehova kokonin mokornatet, lakini kikoberurin Jehova kokonin chametabgei. Imuch maiberurin Jehova isich karit, lakini kikokonin Jehova kelyek chekororonen cheimuchi iit ole iwe. Imuch makonin Jehova tuguk alak tugul anan ko imuch komaisop tupcheng'ung nekimyan kot ko kisa lakini kikokochi Jehova komuny amu kinyalili mising. Imuch ko kisa eng tuguk chechang akiker ile mawalun Jehova. Ko still mi tuguk alake cheimuchi itoror Jehova. Inyoi Jehova mionwogik tugul. Imuch ile kasa mawalun Jehova, lakini kikokochi Jehova ng'omnotet daktari nakoiwechini inye nakiwechain. Ab kokonin kerichek mara kikile itinye pneumonia anan itinye mion age nemakinyai. Ko kikokochi Jehova ng'omnotet chicho daktariyandanotok. Akonyain akokonin kerichek chotok kolepilu chu ako kisop ko Jehova nekiwol chotok. Ilosu Jehova akobo mieindanyi, akobo chamyenyi. Kaberuroichu komwa lesson kole kaberuroichu kolumdootin eng atebetab Jehova nebo mieindo ak eng atebenyi nekiyoni. Atebenyi nekiyoni nekimwa kole aberurin akoberurin iman. Amu Jehova koma chito, mau chito neimuchi komwaun kiy kura mutai kokakowalak. Kole koiwale amu koiwale achek ko ki biik ketinye nyalula nekitinye kimwae ni ra mutai kokakemwa age. Lakini komang'ete Jehova kole angu kamwaun akayocheun alechin aberurin. Lakini ko Jehova nebo chamyet ak rirenosiek, rirenosiekyi mising kou yekakemwochi eng lesson. Kale ibwoti Kiptayat nyaluletab kimugulmet ak nwogindab sobenyi akotinye rirgei akobo biikchik. Ngesoman eng tienwogikab kalasunoik 103 koit 13 akoi 17 komwae kouni kole kou yerire kwanda lagokchik, kou noto rire kamuktaindet netoror ichek cheiywei inendet amu ingen borwekwak, ingen borwekyok. Ibwoti inendet kole kitemburiek ako chito kou betusiekyik suswek, tuneni kou taptet nebo kewanin amu bune yoto usonet akobetito taptonoto amakongen oldanyi kokeny. Akotepchei rirenetab kamuktaindet netoror koikeny ak koikeny eng ichek cheiywei inendet ak imandanyi eng lagokab lagok, eng ichek cheribe kayamisenyi akobwoti koyai ng'atutikyik. Kamwa eng yotok tienwogikab kalasunoik kole sobetab chito kosirtoi kou taptet ne ngous ko ngoit koristo koibe
Ama kongen taptanata kole akot kakeib koit ole matinye naet kole kabunu ano. Ama koit kowekchigei ketit kokeny. Tienwogikab kalasunet 103 koitet 11 akoi 16 koboru etunatet nematinye korokendoet nebo miendab Jehova. Nekimuchi kityo kiyonye tebesindab kipsengwetisiek nematinye ole boch. Ikere? Tia chamyetab Jehova biikcho. Mau nebo chito nelen ngochome ra anan ko mutai kokakoter, lakini nebo Jehova kale kimuchi kityo kibwat kityo kiyonye kipsengwetisiek. Tia kipsengwet makimuchi kenam mwisho, ama kimuchi keit mwisho. Tebes mising. Kou noto cha kakiyonye kityo chamyetab Jehova nematinye mwisho. Tos kibortoi ano rirenosiekab chamyetab Jehova? Yekakenyoru anyun rirenosiechu, ko tos kibortoi ano? Tos kiwektaita ano anan tos ki appreciatendaita ano chamyetab Jehova neteno? Kikoborwech chamyenyi ak kikoyoshewech kole ami kobotok ak koberurech kotugul. Kimuchi anyun kibarte kalasunet, kimuchi kebarte boisionik chemyachen chekemwawech kole ngoai kouni ayaiwa kouni. Eng kitabutab Laitorinik 8 kaitil 86 ak Job 29 kaitil 13 koboru yoto kole iberuri Jehova biik yeikonori ichek mieindo akoberuri biik Jehova yeilosu kit nemie eng inendet. Noto ko konyiti inendet akobo atebenyi nebo mieindo. Nebo oeng yeibwoti konunoikyik tugul. Kairo? Yekibwat konunoikyuk asimakiutye kaberuroik tugul chekikokonech Jehova. Ngoberurech Jehova kot kokonech tuguk chekororonen kokonech mokornotet. Kotos kikuskong kele kimnotenyo nekikeyai chu akeutye chito nekikonech. Yo koirue amemuchi ing'et, amemuchi itwa, yekaisob kotos iutye chepkerichong'ung nekoinyain. Noto Jehova neng'ung. Kabwatet ko kebeberta nebo kamanut nebo tilyandit eng kwenutab Jehova ak biikchik. Ko yeibwoti Jehova kayamisutikchik eng biikchik. Eng notok koyae kobwat biik atepto nekiyoni nebo Jehova. Akotyenji Jehova eng chamnyet ak kasetab it. Itinye mwae eng kitabut nekisir Ellen G. White ameche asoman yotok. Kale yekitinye ng'olyondoni eng nautikchok konamegei mising koboto ng'alechu tagunotin. Mwae Ellen G. White eng yotok quotation ameche asoman. Kale tamyeitu eng achek kitaban sait eng betut age tugul nekibwoti sobetab Kristo. Konyol keib ng'olyot eng ng'olyot ak kikochi kabwatutik konam kebeberta eng age tugul mising ko choto chekikesune yekikaikae kou notok tiseyondenyi neo akobo achek kotononi kamang'unenyo mising. King'eti chamnyenyo akecherech mising eng orit eng tamirmirienyi. Ngot konyalu kesorwech eng let ko kobate kinetkei kanetisyetab sikunet ak kateweret eng kelutab kimurtoiyot. Notok ko quotation eng kitabutab Desire of Ages, pejishek 83. Kebwatwa nitok besho yekiamite mgonjwa age nekiatendani. Ko kingotaboisie atendani anyun this patient mgonjwa nitok kong'etin kowach simenyi kotestai konai komamake kiy amu angen ale chito sometimes komuch kokabirun lakwa komeche iatendan komamake kiy cham alen walu simono, alechi walu simono, amuchi akenen iwalu simono. Kolecha acha Jehova nabirwo simet ale kaka mgonjwa ng'o nemi ra yu. Alechi kele Jehova kalya aker as mgonjwet kale ya metso chepyosani. Kole Jehova nabirwo simet. Alechi kabirun Jehova simet? Kolecha acha ikere kiamyan
kotko kikakelecho ime akobo cancer. Kolecho kiatinye stage 4 cancer nebo breast. Ko kiakelecho maisobe. Ko kongete yotok kingakinya ak kiasam mising ale Jehova, ngisarwa boisieun ko kiayashechi Jehova. Kole ko kiasop. Kingip ketesten ko kinya kanyor kimo ak all that ak saet ko kiasop. Kole nguno ko kiande kila saishek somok ko kiande simenyu ale kokebata saishek somok konyo kobwatwa simenyu kole kiande simenyu sikobwatwa kila saishek somok kobwatwa kole asabe amu ng'o. Kole nguno ko suppose asa. Alechi Jehova kongoi mising amu sobet. Kole ni ko reminder ni kiande simenyu. Nguno ka reminder ni kobwatwa kole Jehova asabe amu Jehova. Ko kiineta notok kikusana muguleldonyu mising mugonjwan betut notok abwat ale. Saishek ata choibe eng betut abwat ak akusana ale Jehova kiyaiwo neuni. Kichera notok mising abwat ale man kamami kiy naenyi. Nga matinye mising naleni Jehova kongoi atet. Kai kityo jioni anan karon ya ngete kichirchiri chito isae ile Jehova nga bisa akot biut ile kisae chito. Amu ibwoti tuguk chemeche iwe. Isa ngibimi katikati ile ameche alaba so asa baadaye. Anan ibwat ile ko jioni nyasa. Lakini kichera mising mugonjwa notok kole nguno kiapchechi kila saishek somok ko lazima ang'ololchi Jehova alechi kongoi tami yu amu inye. Kila saishek somok alechi abwoti yotok atya alechi ara kakonin kasarta isa. Kolecha asae ingen Jehova akot akine kole ibosae baadaye. Ko cheret agenge non kachek chekitupche kele saishek ata cheikoini Jehova amu sobeng'ung ak kaberuroik chekikwoun. Tos ikure karon kityo koskoleny kebwat anan ketambuan tuguk chekikoberurwech Jehova man eng sobonwekchok komayame kityo lakini kebwat ak keyai anan keteken action ak kerecognize anan kemwa kelechi kongoi Jehova ko kit nebo kamanut mising amu ngecommunicaten ak Jehova mising korikyine Jehova ak kerikyi inendet eng atkan kora. Akot ngobwa kaimutik anan ngobwa tugun chetya komaimech mising amu kilosu inendet ak ketinye tiendo nerure eng atkan kora. Ngomemuchi akot itambuan isich tiendo neimwoe eng atkan kora ile Jehova kongoi eng tuguk chekiyaiwo. Kobor kole irecogniseni ile metinye kiy ama iki ako Jehova inegei. Kipteroti komwoe kole eng tienwogikab kalosunet kotuitoskei tugush chuto ni ko quotation age nebo Ellen G. White kora. Kale eng tienwogikab kalosunet kotuitoskei tugoshek chebo biikab Jehova koiku agenge yeketyingei lainda nelen kakesoman yoto uu nekakasomanwech pastor ikangotau lesson. Nemwoe kolen tebye rirenenyi koigeny eng boiboiyet nebo chamyetab koigeny nebo Jehova. Kingen kele mie Jehova rirenosiekchi komareru. Amaite kot kole ye kiarire bicho makase. Ingen kimakotemene Jehova kobukta Adamis ak Hawa kingolel akolelit ng'ony ak kwai kolelit kokeny. Lakini amu rirenosiek ak chamyenyi neo kobarwech kotugul kole rire Jehova. Kale noto tebye rirenenyi koigeny mawalaksei Jehova. Ma chito Jehova neimuchi kowalak. Eche rirenosiekab Jehova ak mawalaksei. Ngot ko makilosu Jehova koboru kole kikeutie konunoikyik tugul. Ama kiboibochini konunoikyik icheket kityo cheilosu inendet komautie. Keng'alale kityo komami kiy nekakiyai. Ko ketuchi lesson as nebo wikini ko tuguk chekakinetkei eng lesson tugul nekakakomwa kiboitinichu eng betutab rani ko kakenai tuguk cheechen mising cheimuchi kotechech eng sobenyo nebo kristianatet. Kakenai kele ki kiplelutinik chekimoche rirenetabkei. Kimeche kerirenech. Kinyaluliotin ako kikibanano chekimoche rirenosiekab Kristo. Ak kenyorchini kelutab kimurtoiyot yotok tugul. Ak kenyorchini kayoshet nekikonech Jehova kole ami koboto. Kakenetkei kele Jehova nenyo konyitat chamnyet kayamisutik chebo iman akobo iman inendet.
muitoin, tinye nyoetab kat, nyoljin kalasunet koigeny ak koigeny. Inendet inegei nenyoljin kitoror. Inye ak ane konyoljinech kiesiku kotugul ak kebwonji Jehova nenyo eng kaming'inetabgei. Kebwonji inendet ak kilosu inendet akobo tuguk tugul chekikwaiwech ak tuguk chetokwaiwech. Ketugat as lesson ko tos mi chi neimuchi kotes ng'olyo? Amache ates ng'olyo nekamwa kangitestai imwa ile meche kebwat tuguk chekikwookis kakisoman kitabushekab Ellen White kele tuitos sautishekab biik chechang, yani biik chemwoe kongoi cheilosu Jehova kala kotuitos ko chorus eng baunatetab Jehova kokeumgei. Imuchi kemi America, komi biik alake Kenya, komi alake Uganda, komi Tanzania alake, komi kebeberwek alak. Ko chi age tugul neilosu Jehova akomwoe kongoi eng kaberuret nekakonyor. Anga kiumi tugul sikobit kotokosta koba ng'echeretab torornatetab Jehova akolos inendet. Kebwatwon nitok kole eng kaberuretab Jehova ngawendi arue koskoling kone nalechini Jehova kongoi amu kangang'et karon kokeng'eta. Awe abun karit, abune lakait akibayai boisiet ako maamaki akawege nyiboru kone namwochini Jehova makalosunet ak katororet nekitorori inendet. Koimyan koibe sipitali kole daktari mioning'ung ni koya. Kokitikin korap kakipimanin, kakepiman daktari kolejin mau yekabwatitoi, kakokararanit akoni kerichekchu ibilugui karon saa 6 ak koskoling. Imwoe ne eng mieindoab Jehova nekakwoun neunot? Ng'olyot age koi chepyoso ne jiyo kewe maternity mijisich lakwet. Kocham komi tuguk aeng'u chekemwoe kele imuchi ingibisikishe ko ime inyendet kosop lakwet anan kome lakwet isop anan obeku tuwai kotomo osich. Kaiwe maternity kaketoretin, kakikisich lakwet komie. Tabishong'ung igere lakweng'ung ako ibaibai ne imwochini Jehova. Chang tuguk kocham abwoti kasarta age tugul kimuche kebe tuyet nekachang'a biik 1000. Ko ngetuye biik 1000 komakisarege koristo nokilen oxygen. Kelen ilechini anum ketarana ako ki biik 1000 chekakitebi. Ko bichotok 1000 kochuti chi tugul kou imeindab Jehova. Ako mami chi nelen ketarana ibwat tuguchotok. Ko mutai kemyan agendain tangit eng sipitali ak nyekekirchin serunek. Ibwat koristo nemakisarege eng yun. Kone nekatar koristo eng nguno eng yu sekendain yu. Igere ile Jehova komie. Chang biik chekotomo konyor kaimutiet nekakobek koristo. Kotorete Jehova kenai kele chang kongoi nenyolu kemwochi ongebwat nekikebunu. Iman mi tuguk chekikeyai tengekwokit. Ngotorete Jehova eng kasarta age tugul kebwat kele meche kemwochi kongoi eng kalosunet. Kongoi. Amache akine amwochi Jehova kongoi ne Jehova nebo rirenet akobo Jehova nebo manda. Amu ngomakikuye tukchoto aeng kokakamwa ale kimuchi kebe komosta aenge nebo katam anan kebe nebo tai. Ko Jehova nebo mieindo akobo imanda ko noto Jehova nebo rirenet. Ko ngotuiyo tukchoto tuwai kokono kamang'unet amu Jehova neibwoti kayamisutikchik. Ako Jehova kora nebo kirwokit akobo imanda nemametoi tengek ak ng'okik kochilil amu biik chetinye ng'wonindo chekikeyochi yoityet
ko ngot itinye ngwonindo ak yaitiet nekikiyaun ak kelelun eng oret nekimokoyomei kotinye Jehova oret netun ibun beekab kong ak kwak imanda ako tinye Jehova inoto kora chongindab rirenosiek sikorirenen akonyoun kat akot komi oret nekesarune chichin kikalelun kesarune tatyo kokochi nyoetab kat akoun imanda kora kosulda amu tun ing choto tugul ko ngakakonyochi kat Jehova kotun kiwekto tenge kot ak kiwekyin chito nekisisini wekawai setani chi chekisokoti tumi kounoto akoi kosulda kora inyoru imanda ngakakenyochi kat nin akesar tatyo tun nyokosomin akine nyoetab kat kole to oiye kongoi amu kinyoiwa kat akoit paunotet tugul lakini ng'etu kora keyoe imanda amu kiwektin chito nekisokoti tengeki kongoi amu Jehova nebo imanda neimuchi kotonon akorwoksewo eng iman akoyoktoiwo muketut eng iman angot ngomayakta inendet ako imuchi kora korirena akorirenin tatyo kocheng oret nekanyoru imanda akanyoru irirgei eng oret agenge. Kongoi. Amache amwa kongoi eng kanetisiet nekakenyoru. Kamwa en pasta akobo koristo abwati ko amut kokibe ketonon eng sang ak ketoben ketik kokakimong eng kanisa. Ketoben ketik eng ole emetab America sahi ko kichuryo sogek ole kinye arawetab sogol. Ngiker sahi ndakere akot mama kolen tatitoi kwenik. Matinye sogek nekit tugul komatinye sogek ako eng science ko kilechech sogek kokonu koristo nekichuti. Kebwat kele anyun nguno koistogei arawek chu tugul nekit koit arawek ata mut anan ko 6 yo kemamite ko koristo ngoro nekenyorune. Ngele ketikab Amazon olimbo South America nekonu koristo komatayame tugul amu kichang mising biik billion 8 kikatokomwoiwech pasta kele ki billion 8. Iker ile mayame kobater chomyetab Jehova nekonech kenyoru koristo. Ngot komite kiy nekemuche kemwa kongoi mami chi nelen rani ndakilen amu biik konamu koristo takipimanwech ako tamakitinye alake tamakimuche keal. Ko kongoi netya nekonech asista amu kotekemwa kele ndakamachor asista katuitu kanisa tos ing'eta karit iman akiwe amu lildoi karit lakini nyoit kanisa kolya. Ko amu nguno kakochor asista ko kakachang tuguk cheyoche kemwochi Jehova kosir cheimech. Amache amwa kongoi amu kanetisiet nekakenyoru. Kongoi amu kakenetech kele kongoi ko ko chorus netuitos. Kekas kele kakatuitos ko kaimi kwaya amu kakinetigei tienwogikab kalasunet koek kilosu Jehova. Kongoi mising amu tinyo ako sikemwochi biik alak. Kongoi mising. Kongoi. Onginetkei kilosu Jehova kila. Une saeng'ung kila. Tos ki programan saenoi kinai koek bitet. Mi konunoik chechang mising chekikekonor chetomitwa amu kiing'et kityo kinam koek routine saeng'ung neisoe. So ongetau ketoror Jehova eng tuguk chekitinye ak chemakitinye. Mi amune eng chotok tugul. Kongoi mising akobo lesson ak kongoi amu kemuch inyo rani asikobit ikas lesson. Angot komi tebutik chekairo eng yu chekemeche iteb ko asiwechi chi nebo Adventist amu kitabut nekisomani neb lesson ko bo ng'ony tugul. Adventist age tugul kotinye lesson ini akomuchi kowalun tebutik ngot itinye tebut nekikere ile kamaimuch anan iwe kanisa nenekitenen sir tebutyonoto iwe kaniset nebo Seventh Day nemi around yo imite sibiteb tebutyonoto sikewalun. Ngesa anyun kotomo kesa ameche atacha kora akobo lesson nenyone nebo wikini nyone nemwoe kolen ng'omnotet akobo sobet nebo iman. Notok lesson nekibwone keng'ololi eng wikit nenyone. Kosinyo kora ngisich kasar ikimutu chorwet kora asikobit kekas tugul kibagenge kepchei ng'olyondonib Jehova. Ko ongesa anyun. Kamuktaindet Jehova nesobe koigeny. Kitorori kaineng'ung Jehova nenyo amu imie.
Kitororin Jehova nenyo amu boisionik chechang chekiyaiwech. Kongoi Baba amu kisibi chamech amakichamin. Isibi naech kotomo akot kemimiech. Kongoi akobo kaberuroik tugul, kongoi akobo chametabgei nekitinye Jehova nenyo. Kimwoe, kitwoe, kibendoti ak ketinye ng'omnotet nekikonech. Kilosu eng tugul. Jehova nenyo konech asikobit kibwaten eng atkan kora. Asiyeiberurech Jehova kesich tuguk chekikonech keboisie yetakikenishie kemi ng'onyuni. Komakiutienen kenai kele inyendet tugul nekikonech. Konech asikobit kibwaten eng atkan kora. Tuguk tugul chekiyoe Jehova nenyo. Yema ketou wikit komugul kora kesomin asikobit kakindegei euneguk asikobit imutate eng oldo tugul olekibendote. Ribech achek tugul. Icheket chekakas ng'olyondoni eng betutab rani Jehova. Itchi icheket, ingen magutikwak, ingen borwekwak, ingen chetinye tikenoik, ingen chetinye mianwogik cheterchin, ingen chetinye kaimutik chekose ng'olyondoni nguni Jehova nenyo. Itchi icheket Kamuktaindet, inya chemiondos, inyityi icheket chenyalildos ak iberur Jehova nenyo. Ki lagokuk achek tugul ak kemokyinigei eng sait age tugul. Kikuren Jehova nenyo amu inyendet neitatuani shidosiek tugul chemi ng'onyuni. Indoiwech akoi wikit nenyone kituitosi kora kinetigei lesson nenyone. Kongoi amu kaikaswech ak iwolwech kou miendong'ung amu kisae ak ilosun eng kainetab Jesu ne Yetindet nyo. Amen. Kongoi